The local residents of Latlingkot asseverate an indication of being in opposition against the contemplation of the newly constructed bypass proceedings, which is intended to have a different route to be unconnected with the village road connectivity. On the 23rd of November 2020, the residents of the said region took to the streets to demonstrate their fulmination by black flag marching and touring with placards demanding lawfully ethical discernment on the matter before reaching a conclusion. Speaking to some of the residents of Latlingkot, it was transparent that the bypass intersection, which would not have any correlation with the domestic road, will have a pernicious effect on the locals who are dependent on the four main rivers, which included Mausau, Pamblang, Kremwiler, and Maumasa. These rivers, as learned, play an integral part on the everyday life of the people of the said area. An immensely resourceful aspect from livelihood to essential usage, said one of the residents. Allegations of being concealed to have perceived the matter was also reported, wherein the local residents stated that the decision taken was solely based on the Sardar of Ilaka Latlingkot and his associates without the consultation of the general public. Kabanang kalau kata kejeng sengau diau kejeng sengau kuslai kumbangilong baru skata lengba kani ka surok kabarim ni emsuk emsan kamdon kanu kejeng penwet kejeng penthut kabangi bit ni biang hakamai keji ni emsuk emsan hakabayadei bat ka umbam ka umdi ka kiwa sajan kabamangi khamtam kum kilong kemi kababun sien ni em hakiwa bania sait bania penkuat Rai lang ba kani ke jengwan kata ka surok ka bathamai nilayo ilut bahkan don ke jeng ka bakrau ya ka snong kinong song chong thau khamtam bon na kilong kemi ki kon samla ki ba em chak po ru na kini ki wa tikini ki sautli ki wa ken sa sneulut baro sautli ka wa mau sew ka kremweler ka wa mau masya ka wa pamblang kini baro sautli ki la dulut pura Tisanu pan mangi kinong song le. Bat ka kata kaban wanra nalor bangi don lengba ka dia kesurok kabarim. Kababiang nadong sedang kabangi emsuk emsan balipat ngin haban pai segi jeng janja. Kata ka dia kaba mangi kinong song isungo persya ya kani bat banda dai bangi latip nadu basdang hi baro ngin ya kersyaan hi baka dai banuan nang ni nang po kabarim. Nrai nakacing bamtip kinong song ki basah ka umdum Kensan ngi syutip penban bak haban lek nang tai. Kani kala pen dia open sungsi si sayangi kinong song kaba ki babun hi kinong song baro hi kisngau persya ya kani ke jenglek kata ke surok ka bathamai. Namar kani kan pendu ki ombam ki omdi ki ba kata si saya ka im kayap nalor kata sakita ki wa ki bangin sadu kecing pencot ka basyarkai mangiling iladon ngi manga ngadon hapok kadong nong thamai. Kaba baru sidong hi ni pendon kami kene kawa mau masya bat kawa pamblang. Delada kini arteli kiwa kiladu. Tembangi sanungin le. Kamu ngin hapli sa jan sya dom tengar lani kata isya jan mau cerong kawa jing king yong satai. Dia kata te kelawan rak si saya ke jing ka bakra. Mo di kang katahi nyakwa ban bakandon ke public hearing ba baro kipai ba kin ya ai jengmut lang hang ta ke kam dei ban long umdum kum ni mo ka ba kipai ba kim don jing tip ai ro ya ya don ki kam ki cham ki ngi im khao na kanek surong te nong lai nong wan ba ya na rum na neng ro yok ching mun toy na ma ngi tri kam surong te ki babun ki nong lai langkot ki im tang bandi wai dong tang bandi do kha dia do ter kita kehidupan ki ba yok ching mun toy ki na menta bakadon surong nang ne ikwa bet bakanek surok kan ya nang ne bangin lara ka kham he li kham don su kata kecing mentoy ka kham he su lara kaya nang tai ngi ki bla don lepas ne ngila don kata kecing do nang ka bakrau mar kata ikwa ba ka surok ka bat thmai menta ka ban pen he ikwa bakan ya nang kanik surok barim bakan mentoy lang ikwa ba buun balang ndai tangyanga ne ndai tingeno no tangatai boleh sibun saksi kedai ke art flight ring ila sedang man ya kene rally jingi dan tina putwa umoso ya terter kene ka suak ba sulong doki pat wi pukut kene ke cinya rally ke persya jingi hadu ada office jong saudara sembilaka te kadau kolong ba ipni ya kacing persya jingi
ya kata karai don bor ya kata karai pamarway kecong sodar kelam pacikit ini kaban sudah kubur lada sodar sebelah kah udang ya skam mati udang ya le kertup nakal yang tungi tidak siang ni berwat wat lati satu kena kolat satu kena kolati dei nakal yang tungi kuat baik ban ya tur sekarang minum keran dia kali leru minum keran dia tak cingnek pembor kacang sodar kalong baha Islam arca katra kata haka apotrik no benai Desember kelam kot dekat public hearing ndrei kacing kot tungi along kata sop hearing kebula kotang ya ki khat nyumut kieu kibri ki trai bri trai jaka bobot besnai kan dekat srok la kacaga cuki tang kita khat nyumut nim no percaya ini kai keban kuak lomba kuak baik istrang ba bri ben priak nya bri kon borem bakalong hadu kata taksi hadu kata taksi potrik benai nomor arjar kedua arjar apa yang lek pak kador khas haus sebut menteri bapak stun tensong haus ikat hadu mentaru empat yo kana kanoru ke kanca sti ni kana kanoru kanca cikit ke bangi yang cik syai sopak ba bubur balang dok senong to kana senong ila kala lepat try akini ki kindak ski ngin saya sok yang tapi ni buat kiri orang pak tadi kata ngin saya sok yang ke cimi kedua cimi kalau hak tu komit kat kendai trik benai November dalam acara pau kadang hak tu politik ni po office akor ia baca itu imnadu dang khana akne ke ilaka lai lampat ya ha nyanga lang ha ilaka lai langkot manadu dang khana kajing senjar ba agi ilaka lai langkot kalong kebabiang abadan gai cingwanda sarkar ne kino ki benta ki sadar ki habdara swa ba lado ba muncur ya kana niale nama ba de basta ne sadar menta ulah thom payurot ya ka hak jong ba ulamut banle kum kata ke dictatorship kecil sejar kum hari China hari India kadai ke demokrasi mendon mano bala man punbor ya ka hak ujong ba mar kata pribadi kabar sarkaru bahkan peniak baik ya surak pembalong na barim tang ai kuble ya visa ki ba ibalai Christian lang ya kani kejinya persya hakne kapor kuble semua